Alhamdulillah Rabbul Izzati sabda Nabi bankan ulama sengkirahana ulama sufi dum umat Nabi tetap lam dosa. Alhamdulillah Rabbul Izzati sabda Nabi bankan ulama sengkirahana ulama sufi dum umat Nabi tetap lam dosa. Dengarkan kisah khabaran sufi labuhan haji tanah ulama di sinan makam Syekh Mudawali yang amat sufi lagi mulia. Dengarkan kisah khabaran sufi labuhan haji tanah ulama di sinan makam Syekh Mudawali yang amat sufi lagi mulia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la tujuh pelangkok yang kalahe Tumaka talibak sunam plusa Bak bulan Syawal por 2 hari 9 hari uras Selasa. Batun tujuh pelangkok yang kalahe Tumaka talibak sunam plusa Bak bulan Syawal por 2 hari 9 hari uras Selasa.